Vanoi gam tina kuki chate ho zo se na bon chawin ni thap ha tolbol ni simsom ni langa Saturday ni khuen jong ni thatu so ngai ki du hite ST gin ho kip mina an ki so do milong ho gi na thu ho chung changa se le sa tam ta nong chun KSO General Headquarter in press release khan so do win chuchi article chun kuki ho le milong ho ki ka ki boina lin ta so do sa the hi dan thu ho na phong do win chule chuchi article chun milong ho alunghan sa te ding le chuchi thil ki sun ho chuchi article sim do ho zo si alunghan sa te di hi dan thu ho cho KSO General Headquarter in aphong do v KSO General Headquarter in chuchi article ki sun cho thupi ta in aki gelpon aji chu chuchi thu ki sun ho cho mi khat lungel mai maya ki sun hiding in ka gelu vetin KSO General Headquarter in aphong do v KSO General Headquarter in sebe na wachan state songa gale tol achi hla jing lai ta a chutawang boina thei hlut thei ding ho thu ki sun ho cho khulchil na nei ding poimo kisan chuchi article ki sun chu ipi doi le tup neya asudu ham khuldo ding ai ka sawin chuto ki lon chun KSO branch so zo si thu kan piwin khul thei chan kan khul nung win jong ST gin ho kip tia kimin vo koima kamudo opu v chuchi de umlo ta article an sun ho chun Christian Saku chi pi ho kuki ho le milong ho ki ka gale tul pin do sa ding deina abolu hite ding hi tin KSO General Headquarter in thimo chanawin chule chuchi lekha sun pa chun kuki sunga dinga phungmin khat midang hon head hoi loyo hau kip min an pan sa in ale kha sut chu kuki ho ngo na dingin chuti chun an bolin Miho hlepla ding ago e angai chat apoi mo dung zuya KSO General Headquarter in ama pa amanu chunga FIR zong ki bolding hitin KSO General Headquarter in phung do v chule KSO General Headquarter hon sebe na wachun gale tul hi phalem chang kila a kuki hodana an kilep a namdang ho chona thusu ki bol ho chu kathing thang mi chan khom pi ho ulenaw hon ta san hi helovin hitia mi ho ta to na dinga thil ki bol ho hi asai na zong hilo laiding a hi zein Christian Saku chipi kuki hole milong lam kai ho kita asan tu na ke thim tu na chule ke tu jingding hi ngai the jing hi tai tin KSO General Headquarter in aphong do v Kuki Organization for Human Rights KOHUR in and Biren Singh chunga Supreme Court muna case file and bol nawwa Biren Singh osu audio tape cho Biren osu ahimong nai ti a phot chet na dinga forensic lab artist and bol sa anawle case chungchanga ki thupi na an pe ho chungin KOHUR in ki pathu na phung do win adi in KWS Hyderabad nute hole Kuki zo diaspora group ho chungin sangten ki pathu na phung do v Kuki Organization for Human Rights President Pu HS Benjamin Maten Sena mipi hon ipuna na hole inam ngai lut na ho akimu in mabana zong kitosot jinga ithiltu bo aguilhun ka sia ki thu khoma pan la jing ding in zong Pu HS Benjamin Maten tem na zong na bole Manpur gam sunga khamna the an ki man do ho agoma 314.471 kgs athumle somle li walcho Imphal West lamdeng muna Siza Common Biomedical Waste Treatment Facility Munachun Minister Hole MLA Hochule Manipur DGP Rajiv Singh Pannain Anahal Hatau V Khamnathe Su Mang Hochu Number 4 heroin powder 9.884 kgs brown sugar 244.409 kgs WY tablet 26.239 kgs SP capsule 661 gram N10 tablet 493 gram pseudoephedrine tablet 505 gram le Ganja 32.280 kg sahi Kukin pi Ukhrulin kamjong le Ukhrul district sunga cheng kuki chate ho heading in head sa thupun khota khat anaboluvin gale tol sunga gam sung hi lo le thang sung da tha a munchum gam suma ki chau do thei loading izemtia hi chi thupi na salowa gam kai sung da tha a munchum gam suma ki chun do ki chau do go ho akimat do a akimat tan kha hi le Monazo si aman akipu ding chule thilelo ho akithlo do na gari ho zong kimat tha ding hitin Kukin pi Ukhrulin head sa taw v chuchi head sa thupun chu Kukin pi Ukhrul Defense Secretary Pulin Puin an phondo hi he hola asahim zona na chon pa Hemam Johnson Elias Mani ki dipa chu Meitei terrorist UNLF in achandinga lom got na ki pi hitaitin tuni ko chun aphong do v chuchi Hemam Johnson ki dipa chu Moirang khoiru maning leikai khumi hin
tu le tu a moirang ngang khalawai khusunga cheng hin ama pa chun aupa jinu alu pi jeng se zong hilovin apin pi momong anaw nu zong tamta ave na su se da na osu hla pi nunga unlfin got na sangpen api u hitai chuti athang hoita achon wang chun chuchi mi pa chu jineya hin azinu prema bati to aupa jinu chule anaw nu chu jineya ananeya hi chuchi meilhei pa chun thobal district sunga cheng meilhei nu mei azi to ki khen sa khat priya ki ti khat to zong mel sita an chon thon hidanin zong unlfon phong do win chuchi priya to chun thumvei live naw an su thla thon hidanin zong unlfon phong do ve chuchi meilhei pa chun aso pinu chu sangni le somle kokuma ki pat nu pahin kho an man pi a ni ve zen naw an su thla pi hidanin zong ama pan unlfo hinga an ki phun do hidanin unlfon ain so do win chule chon thang hoi bol ho thi change ya got na ki pi jing ding hi ve tin zong unlfon phong do ve hamasing noi mi hon israel sipaya pang nu mei kho amat ho la a mili chu tu ni kho chun hin thla do taw ve hamasing noi mi hon chu chi nu mei sipai mili ho chu gaza khopia international red cross ho khudan pilu do hi nu mei sipai mili ho chun sipai uniform an ki von chi ovien chule hamasing noi mi hon thil pi apio give back ho zong an ki choi chi ovi red cross on garia an podo ovien israel gam sunga a hin tha lu taw ve Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu on thupun an bolin Israel sipai ho abon chawa noilang Lebanon gam sunga kona kitol do so he loading hiuvetin phong do tai agreement dong zuya chun Israel in Lebanon gam sunga da hladio Hezbollah thingnoi mi hon litani luidung khela ki chon do adio tia ne kinop to hiuve litani luidung namun chu Israel gam gya ki pat kilometer som thum vela gam la hi ceasefire agreement chu Israel le Lebanon government in sign and bol hidan in kisain Hezbollah ho chu sign bola pang hilo wangwin ceasefire agreement sign abol wa kunchun Hezbollah thingnoi mi hon Israel gam sung abulu la mu het hi poi Israel sipai hon Hezbollah thingnoi mi ho panmun hole galman cha akoi naw mun ho chu na bulu jingwin Israel ho adinga mantha ne thei hin thut thei ding ho akuna awon thol na ding win Israel sipai hon Lebanon gam sunga Hezbollah ho chu na bulu jingwi Myanmar gam sunga gale tola chila jingin muntina gale tolin phalam amano hi la ye ma we reason le Rakhine state gam gila ho a Myanmar junta sipai ho le PDF ho chule nam sipai group chom chom ho ki do na wa kon an jam do ho Myanmar junta sipai ho mi som kana that do vin mi som le ni a hingin kamanu vin ka heno vetin ma we reason sunga People's Revolution Alliance PRA tia kimin vo PDF group kharin aphong do taw vi chule current state sunga galbol ho current national union kenu hon jong thupon hin bolvin ningkum sangni le somni le li kum sungchun current national union sipai hon Myanmar junta sipai ho mi sangthum le zale somthum le gup 3136 kan kabli uvin Myanmar junta sipai ho mi sangni le zani le somni le nga kan kabli movin chule Myanmar junta sipai ho to sangthum le zani le somni le ko ve kan ki kap to ve tin phong do ve chule thuso dang khat chun seina Arakan Army hon Myanmar junta sipai ho amat ho mini cho atha do hidanin Arakan Army spokesman in phongdo e chuchi Myanmar junta sipai te ni chun ain sung mi ho an thaji uwa Arakan Army sipai khatleni in chuchi Myanmar junta sipai te ni cho an tha hidanin Arakan Army spokesman in phongdo in chule chutia mithat ho Arakan Army ho cho godna apio hidanin jong Arakan Army spokesman in phongdo e Arakan Army ho chun chuchi junta sipai atha te niu chu avo nunguwa alol an at pi o hi chule tu masang jeb jong chun mon state sunga junta do na galbol ho ye belu group commander pan junta sipai khat alol an at pin an that do e NUG government in chuchi chungchang thu chu khulchil na nei ding in team khat an sim do taw ve NUG government in galhinga kiman ho prisoners of war POW ho thadinga Phallou ji ovin chutia an chon ho mithat ho chunga godna kipiding hitin phongdo ve thuso chanin ki chai dai thuso ngai ho zo sin bon chawin mangpha